Mnogo sam prefardija preko glavu u svoj šaren lovđijski vek. Grdne lovačke priče će ispričam i će napišem, pa da se posle moj život spominja između lovđijsku omladinu. Sad će vi ispričam jednu moju pravu lovđijsku muku. Da ne ve slažem, to je odavna bilo, ali zbog onoj što se prefardilo preko glavu, kako jučer da je bilo. Dakle, jedan dan pred kraj leto dođe kude mene kao pročuvenoga lovđiju jedna delegacija od šumski radnici. Kad ulegnaše u moje lovđijsko sopče, još od vrata uzbikaše: aman, batke, pomagaj i spašavaj od krvoločni vuci, jer poće ne zatrev. A ja baš tak čisteše moje strašne puščetini nožišta. Kad videše moj golem lovđijski arsenal i grdne kože od potepane mečke, vuci, risovi, zajci i drugu divljinu, na radnici gi odmah lakna u dušu. Iako be upotavneli od golemu muku, zort i stra, odmah se oslobodiše i razveseliše. Pošto po domaćinski adet po pismo po jednu duplu trofaznu, mešanu sa sajdučku travu, zamoligi da mi sa svi detalji ispriča pored kakva je golema nevolja dovela kude mene. Radnici mi sve pored ispričaše. Da se pored njinu kujnu u šumu kude seče drva, celu noć prelipuje vuci po koski popomije, pa kuvari umrev od stra, a i oni se celoj trese kako prut na vetar od vučji napas. Pošto gi ja, na primer, ispita da se slučajno oko kojinu ne muva selski kučiki, na primer, i pošto mi oni 3 puta rekoše jok i zakleše se u svoje oči, odmuze do skicu od širi teren i svi drugi podaci od važnost, na primer, što mi ji trebav i što trebav na svakoga erba plovđiju i merakliju. Jutre dan, na podranku, otid nasa ščapu na lice mesto zbog plansko sačekuvanje i uništenje na tu prokletu vučju sortu i uzimanje merke na nišani, a i zbog toj da čapa, na primer, pronjuška i otkrije svi sakriveni tajni vučji tragovi. Odmah navečer ja i čapa zauzedosmo busiju i toj ajdučki. Padna crna noć, a oblaci sakriše mesečinu iznad šumu. Planina poče da ječi i vije od noćnu vetrušinu. Stradate izede, ali ja sa smojega vernoga čapu i duplo nabijenu dvocevku ič gajle nemam i samo čekam da mi iskoči vuci na nišan prema izračunate merke. Kad u jedno vreme preko noć uzavre cela dolina pored šumu, vija i koljev se vuci, a vi kostreši se pored mene, čapa, hoću da kažem pozadi mene, od strah kosa da ti pođe u vis, vije vuci i trči na kudekujnu. Pazi vam, ja zort nemam. Samo merkam da mi na nišan dođe neki pokrupan, takoj konjasti vuk, pogolem čas među lovđije, pogolema nagrada i iskačanju sve novine u beli i belosvetski svet, na primer. Lele majke, tega jedan krupan vuk, što je najgolemo selsko kučište Brama ništa, ovo lik ide pravo na kude mene, a oči mu svetli kako fenjeri. Mislim si, ili je poludeja, ili ne osetija zbog noćni vetrovi, ili pa pošio samoubistvo. Možda mu je došao sudnji dan. Tak se čapa strašno nakosneši, na primjer na vuka, i škljoca silno sa zubi, pa istera svitke, a od golemu ljutinu, a ja i brljavštinu, 2 puta me dokači za butine sa svočnjaci. Tad ga ja silno tresna čapu sa spesnicu po njegovu sijenu i brljavu glavu, pa ga jedva osvesti i smiri i izbaci ispred mene u prvi borbeni redovi da se tepa sa svukovi, a na uapano mesto na butinu sipna prepečenicu, unutra vaznu i ščuturicu da rane pregori. Sad onu i strašnu gužvu što mu čapa napravi kad se nađe u prvu borbenu liniju sa svukovi,
odjedan put puče moja puščetina na oba ceva. Odjekna cela planina od grmež, barutni gasovi me obališe na zemlju. Oj, pazi, ne lovđiska laže, jer bo svi možete da se zakune. A od pucnjavu radnici pomreše od straha. Sačuvaj Bože, kako da je grom udarija pored one njine barake. More, koji ti gleda vukovi, strauva tija, celu šumu i sve živo od moju puščetinu. Pola sat prođe, a ganjke na buke još se nišav, a na tam, a na ovam. Jedva umili radnici reknagi da će vidim sa bajle na podranku i prvo slunce, kude je crknaja onaj nesrećnik, a po toj otidna da se slatko naspijem posle noćašnja luvanje i borenje sa skrvoločnu ketinu. U onoj gužvu ogreši dušu, jer zabravi da vikam čapu da spije u moje sopče. Kad sa bajle budim me radnici sa sradosti vikav mi: lele batke, reka krpo za kujnu, cvrsto si vuka u desija. A jedan pa sirđija koji nikad ne je lovđiski barut omirisaja iz ortosetija, vika mi: more batke, čini mi se da su sa bajle kumori zaklali ovna po zakujnu za ručak na radnici. Pogleda ga bre ona koji sa zbagatelu i ništa mu ne rekna, jer bo ne je za neki čes i poštovanje, pošto nema ništa od lovđijsku smislu. Kad ga sekterisa iz sopče, digna se polk i otidna na lice mesto kude sam vuku desija za vrbicu. Vidim rusvaj, razletele se dlake okolo, pa potamnela zemlja, a sve pocrvenelo od vučji krv. Tad reknana radnici da pođemo u šumu i nađemo mesto kude je crknaja nesrećnik, jer bo ne sme da mi propadne koža. Ali radnici ne mogaše da pođe zbog rabotno vreme i pretrpljen strana primer, a ja ne poznavašem terenu dubinu, mi od sinoć čapa štuču bestraga, sigurno se da se dobro naspije i odmori onoćašnje rvanje sa skrvožedni vuci, na primer, radi ispunjenje naredni krupni lovđijski zadaci. Pa zbog toj sa zgolem žalost u lovđijsko srce digna ruke od ovaj trofej. More, neka ide koža u đavola, a malkolgi pa i domivam potavani u sopče, koliko hoćeš. Važno je da spase ljudi od vučiju napas i strah. Zato i, evi dan danas, šumski radnice i seljaci me spominjav i pričav sve najubovo od moje lovđijsko mejanje, lovđijsku hrabrost i moju strašnu puščetinu, a i od moje pročujeno lovđijsko kuće čapu, jer bogi spasimo, na primer, od strašnih krvožedli vukovi.